gagaya makablawan kayo amin, itinaragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod man kanikab sa atleti san napud no nagan tintay i-drama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugu La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunani kab sa atleti. Dear Manang Bianang, nakairwamak ti umutang. No jak umutang kaslaglaladutak, awan gaganay gayak. Aggagatel kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na naanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumaruno nga lawas. Agdis kitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga pagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangal. Sigurado datan. Idi pala nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan na damag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakaamom ken kwa na tagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanyak. Anuam nga minayang agpaiso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi manan ti pangigas-gastusam Di mo pala nabaybayadan tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamigdak? Palagip laeng anak ko. Si kantumod laeng tagparikot no mailumlum ka iti utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumaruno nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapuy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Mari Isabel, umayak man? Ala, agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marileti. Ngamawan ko na ta. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwintas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninanaan sing dato nga kwentas. Balitok day tamaray? Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Api nga ita ka laeng lete. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na Dakas ayamat no agpapinta sa Rodil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, kwa. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok deta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti dayta kwintas kunak. ay, kwa.
Ni Marie Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakasta bambanag. Uwan kadi. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailanta. Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namare, apay masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta, Amo mare, saan nasaya at nga ulbudam ti asawam? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti na gastos kada gitoy. Sinangpat mo't gayaman tilakom nga bag na naansing. Kasangsangput na laeng itay lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laeng dita. Saan nga agpapada ti presyo da kita? Ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rudan tay supot ka. Kwa na naansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Lete, anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Unak matong tabuok mo. Nagpariban ka kali. katuwan na tatang. Bagay ko matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magas gastos mo iti binulan ngum ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa matkit di? Sakbay nga umutang ka maneng. Agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para laeng ka dagiti awan mo't iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti utangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umut-utang kan aggas-gastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagam makingguana nang runal dagiti utangam anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan nga aldaw, Mariletay. Aya, kat. Salsaludsuden da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayadak tumatlang agsweldoak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Mabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Alite kanyak. Adda ka di balay da. Adda mo't nana, nakasaritak pa'y idi kalman. Anyat masapulyo kan kwa na. Adda nga min utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adda mo't utang ni Marileti kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak. Ay, una yan day di Marileti. Maiwara samot ng ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rudan amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapod no na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin kwa na. Asaan nga umut-utang. Tanarigat ti agbayad. Ngam imutang latagayap. Kasaritam to anak ko.
Manusyak nga amana, awan denggen na. Ang mga nusik nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan akbaraw. Ang mga nudakkel una yung ti utang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Liting asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para iti reband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaansing. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulen damat laang iti lending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay, una yan ti kasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastoy lang. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masayat mo tanagawid kang Litay. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaka kanyak nga adugaya mong ti utang mo? Utang! Uy, hangkang mawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring nga Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautangan. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na! Ngamsak ta asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko laang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay ngay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tamno mamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amuyo lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na. Ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo. Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Asino jay may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro mananda jay. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil. Agsalsalud-suda ka na sayaat. Yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon. Saan ka napakibyangan? Makaamu kamutan ka dagiti utang mo. Kadiwan. Agkanya-kanyatan. Diyak maguston ti kastang aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kaslahan mo nga napadasan ti mutang. Wan! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Sika ngay! Inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. Nung naumakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako! Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak nyo. Ah, saan ka ti amaala itinasayat asaritahan da ito'y Rodel? Narigat akasarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amuna ama ditirit na.
Tainlimod na ti may papan kadagiti utang na. Ngumisupay lang tadaganas na makaungay. Rodel, iti kasi dyan aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa tao. Nululbudan na ka. Talaga amadismaya ka. Nang runa pa ikot inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas dyan nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, Jack, amo no niya tirumbang nga aramid ak tatang. Ay, Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Kanyat amom. Ang mga numay ayo tirik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. Jack ko naman nga mapasamak dahi tatang. Naimbaglaang nga tanaranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano san nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururayak lete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana? Handa nga ipapabarangay na. Pasensya kan, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilet ni. Dakal ti parekot ko tad tamari Isabel. Agigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han kun nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kayat kunti mailungonan. Ay sus, saan pang-asim, ta saan akas tati ibagbagam, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labasol mo, Tanagilimod, kan nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lite anak ko, inyagan kay ti sidaam. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kasta lang nga manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawam mo. Ika mo man tangiwat mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon.
Kudkudan nyo man kit ditimugyan ko, nagatal. Hanak nga makakudkud tanadagsan datoy imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga ngal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga BIAG tatang. Kasla kayat kunti ag-inana. Mala, umay ka sa subwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay namare, apay nga akas namot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay saak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkin ka mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karam ki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad akiti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Lintay, gustakan bakit? Ngalala, Huston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na ti ka sa sahad mo. Iso ang nagawitak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ang naimbag, mare. Ay, mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit ditag dawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rudal. Agpaimbag ka, tayin inutang taabayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagidya inton ag-imbaga. Kasaok dagidya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak tauri kasjay ti inaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabuteng akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayem mo, leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti maysa kabsat diti drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.